Adom TV Badwam na uguso channel yeda sister Sunday bi guy yeda na se so dia ho sepeno abreye de yedru so ewu hwe ene a ebo dance ankofo die na ye Medimafo Herbal Hospital ya wo Kumase ebu akwa agogo ene wo mabepie mu wo poku ase mayira na ye ne Dr. Penny Dr. Time da so ba bedi enkomo ntino adanse no bi na free asie no doctor no ankasa wa ha ene ne nkomo doga no peye mu ache na bibi aboko de na we ye adanse we free wo hwe ba mena na odi nkan na ma me free London na bai me ka se ye nkran na Kumase we ye Kumase oh okay we ye Kumase nkran we adanse we ye Kumase yeah last this month zana ma me no di kan ba udi kan hwe se ne video boy sa atam na no se ne ho atono na wudi adanse no sa atam na no wote fo no na waba no so wote hwi mu free London ya na ne ho atono na ofi se wan susu se beba ne sa empo ne sa atam no na wudi adanse wi yo san baji na edro ko London na all san ba bi mu no na wudi na ho na wo hwe sa atam no na ma me de temo no wudi na mi se bi obe 70 ba sa na onyini na yare na aye ne saa madam bi so kire ne picture no won so twetwe ne picture ase na wo yale ya o so wo koda mpa boase wo kina ko ba bi amfie nso ba Medimafo ma me so ba brewa wo sha wo ba ma ne be 90 years some say wo yale asuro sa ye de ani hu yale sa yale na ekoya suro no enti say because say yale timi ma ababa wa eya brewa se wan hwe yi a de yale be ye wo no enti se wunia bi ana Nyankopon de yale so tumi ehye wunia bi nsa eze se wuhuna wo da Nyankopon ase ema no esanse obi ese yesuro no eye yale sana etiye yare pe ne be ma ode hia ya akoa yes enti yare de ya yare de ya enti ya ti adansi ye hwe nyarwa hodo a wada wo ma wo sa ne location be bia ewo yi won te say ma menyina mayira ho te say won te say oh mayira na Medimafo na ye nim se beba de say nim se di papa beba de ba na ye nim se ebe ye empempem sa anopai say me free ha me kwa kwatena se ewo pokuya se mayira me free ha ya me kwa kwatena se ashase e de bre ato yale so obi a wo hwe Adom TV na oben sisi obetuma hia me na yale ha no de o ma me nkasa nwie kura o hia me e wo pokuya se mayira fita me sorry free ha doctor e kwa akotena se e ya na enye yize se wo beba na doctor na wo ho doctor ya asami ya mete ya me kasa me ya me wo ho ni a Onyankopon frɛ me no de yale nyina so tumi hye me nsa no ba doctor de tambia was a program interview in me wie esan kwatenase ebisa Ghana fonti na me wo ha ayale fonti ade Nyankopon me ba asase wi so me kan kire obi wo hwe Adom TV say ayale sa eye adoma chede okay nipa bia ntumi nya bibi gise yehu Nyankopon de frisoro amano ansa efi say se me kai bra me sha ase de na meye ene de ne o de me kam say afemi mati Nyankopon ase pa de me ta ka se mu say me nam kwa so kwakoton paboa ye ye gye mpaboa no me bremu Nyankopon say adan na omukura ensom wo ekura do mu de ekọ me ya me som wo masan ya me de hu duty ya gye Nyankopon ba no say tell Nyankopon say no ma mfam paboa ye na ye dey e share wonsa e pese wonso wo kwagye nipa nkwa mentumi nkan enipa mpempem o so Nyankopon na me so ama na waye akrati asefo ka bebro ho asabrenku wu ko dada hwe ma mi sabrenku wonte ase land mu an ofri baaye anano nipa ba ko from Cote d'Ivoire waso watena hwe mu mfie miensa obaaye o so le nante ye no Monday what the bus nipa mako 40 we nyina ya dansidie ya ekire se
onyankopon the time that so bre o my Ghana ayaresa entina obi biala obepage nani a kire Medimafo Herbal Hospital no nyankopon yi ne fire ne yare mu wona na wani enhuna de wona na wasonte asem wona yale a ye dikire won se enye yie biem wo munyina de ne kidney de wo wu ya wo se wote nani na wo hyemo kira na busuafo gyentanka ye papa ya bepai no hu so wo home kakra ka se ye sanfa no ko word wo se de ne koye de na kwakoto condemn obia dimi ma mehwe no condemn so ka abusuya bonya agro abusuya komso no ne saade a mo fa no nkofie na wo firi mu a mo de naba ye de ne kwato efisa ne liver ne kidney na sai ye de papa kwato fie se owu oso ne sofo na be hwe no wakasa no ma hwe TV so be hu se Dr. Tam da so oso gese de wawuo ana yesie no we de wo ngui yensie ne dekra na ya dekra ne so obewu ye fa no ko papa si wo ba ne nan antumi anka fom efisa wa honhunu aye kakraka e wo hwib hwina ne ko ranso nyina oyi ne nkrata gu a obi mu wo TV so se obi anhwe bi de yakopon anam so aye na ye na otwumie ni pe wo Medimafo okay wasim krofo a esere no ne nafofo ebisi duabo bisi wafo obeyire esansa opemba nti nyina na enye ne kura na eye yare ene ha no ene papa no nam wocheti wo so wodi bagbo so wo kana asema omo se oboa ye na wocheche Medimafo t-shirt kasafo nyina ye nyankopon dia meka bawe ketua bi ade ne firi go so ba ya ye say diabetes ekun wo ma me kun papa na aduru akwala yi so oba won kura ka prempo meka se Medimafo no Medimafo efiri nyankopon emfiri woni pa bia efisa ya pre ni pankwa ansa na ya pre bibi akure ba ye de bane ne nyina pro ye ti ye kwakotwa ne nan oni ma me ni papa obeden no so no ye fa ni kohwe wo Medimafo akure ba ye wa ntia bibia ye ne ye hwa akure yo koye bo so me ba ko no wasan ba ye akura ne ba no na ka ni kokromati a presta keto bi ye dai etale there ya metaka se me dipa bebro ho a wanye lucky e wa asase so lucky a wanye nyina ne se wanti Dr. Tam da son kantem se bebre wo ho anko ti ye nkanke ne wada so ti ase hwe o mire ne o mamanom e sanse wanti ye nkanti ye sisi wo yakopon fa won kransie ye ba wo ene wanya akwanya hwe Adom TV wuti adanse nkrofo die eno kire se wanya lucky ne nyina entenase mayare nkun entenase mayare ngu wanimu ase me ka toro se ye woni pa bia nyame obo so bo asase ya obo ni padua no ede yare nyina so tumi ahye ne nsa wo kumase abua kwa agogo enkana poku ya se mbayira bra onu no wode time eto yare so me kam se de dotie eni bibia ka wo nwemfo nsam no sana yare nso ni bibia ka wo Dr. Tam da so ensam etu oba ho na wo hyew nansa wo hyew nanan enenum no nsia na yarefo na ama na edin Dr. Tam da so be piem wo kumase ebu akwa agogo poku ya se mayira na Dr. Tam emfa Tam ento wo yale so adanse nkrofo die nyina eda edi pefe se wo nyankopon sane ababehwe o my Ghana amebia ka amama ya etwa ye ho achie nyina fise ena wo die wo beduru kumase Monday na hye Cote d'Ivoire fo egu ho ebaje wonsam e say de bia bankran ti o me say Cote d'Ivoire fo omo so timi ba first na line no omo ble because ka first wo be pie mu Monday wo kumase ya eni so kwa na omo we kura na no kura omba omo so ye show ye na abonu no omo so ge so omo da na anya sa omo ho ebo no so a ya close border omo ntumi nya dai enko na ebi free Cote d'Ivoire efu nyina e bagan na beji ayaresa omo so nyina se nka doctor wo de evi class do mampo baby kakampo na de ye de bebe ye ne ya fa beyen ese Medimafo nkrofo otonkra nkronkro do nyina obi atonkra se next no beye hwan efi se obi a pese ono so benya odimafo e wo ne kuro Medimafo na ye kan no
sa wo a wonyale ma ho a ye ka wo ntiase ba sa wo nua bi wo na bi ayale aba ho anano ma bi of frey wo US wo say okoduru US wo see wo airport no abrofo nyina betwa ne ho hia fi say na wo te hwe mu no mo de be fa plane e ba Ghana ya na abrofo na tima ya aya anye yi na ebra so free Ghana ba 2 months no abrofo no say hu say nipa we na eba no wo te hwe mu a mo say Africa ye wo magic bi wo ha na sa no mo nyina ebisa wo say abrofo no enya no kra ma ne nko because ayo mo wa say eba no say Africa ye wo magic and black power bi e wo ha mo di nipa ye fufura na sa na temi ka na no dwere wo ma ba kon so ba wo hwe ni nipa dia ono so free US no makuanku enye yi a oba ye na enkura tuturu wonam nyina na me ka chere no mo do ase but mu video na enne nam de me mamu ankoduro na otwe miensan kobosome no na de nyankopon beye no ebeche monsem we nyina na se onyankopon de yale nyina so tumi asenensa e wo bra Dr. Adujemfi kodaye na wo so daye na wa madaye no anka ho na o follow daye no esan ko tena wuram adaduanan da bia meka na meka asem bi za obi bi za na doctor enti eso ko tena wuram no kore turudo no kore turudo bebro ho ya na onim se ewuram no emuwa na ho no nko wo hawo mo omo ko wo hawo te se de yete ya abobi timi firi soro no ababa fifam pi o se osole na nisisi mo ayede abu wo be hu se ne yonko aboa ye ono so wo hu nimdie no akwakoti hababi okoti a ono so de ababa de ese wo wi no wo de srasra ono so awi de srasra so wo de sono a no de asono endu hu sa ahaba no pa hu sa ahaba we de obi sisi mu bu a o de kana nansa obesore eno ni dwumadi Dr. That's ekodi ni wo ewuram enti na doctor yale bia ma Medimafo nsa nkofi bi me katro yale ni bia no pe wo hwe Adom TV say onka na koma ento no yem say ye dikro say wo bewu ye say aka wo nansa aka wo nan me pa cho kan wa koma to yem na be piem wo Medimafo Herbal Hospital na wo be piem a enkwanti aba ma o my Ghana nyina gidi obeti no bebu niagu na som obu ha me kala na no wo ma bi obaye na wo hwie ne card mayira ha ya last week mo o hwie ne card nyina gu wona hwem hospital ho do card nko be 60 nipa bro nipa bre card nko be 60 hospital bi ya card na me to bo asehwe mu am ka kesa madam me hwe mu me hu se Medimafo card ndim senke card wo mu a enka ho to eneyi a wo be di Medimafo card no unko ba bi nko hwie mu ho se bi nyankopon na esane abehwe o my Ghana na wa pa doctor o bre ne ho ase doctor enipa yale hu hia ne chensika hu se nyankopon sa no fa tumi se nipa sa no gise wo hwehwem efiri titi nyina adifo de nyina wo hwem hu die o sefata se obetima ye medwuma den ama mi tena ni ko etifie poya na foto ye wanya wo bia se the nation's doctor Adujemfi wo kuma nyini bema doctor enipa yale hu hia ni chensika doctor wo oye wo hu nipa mobo na oye adoye we enche nyankopon ye aduma December 15th en Canadian ye be san chase cheche TV ye be che TV 50 money anwa TV di atem bia ye de ma obi a okura ye card to obi a o person obenya en Canadian TV di bi no enu se fi ne ko omra Medimafo o maje ne card another TV a ye cheche obi okura obenya wo 200 cedis enso nya TV ya time na so umpe we na de na wo pe wada wo ma ye wo number no fa ye number no tudwa number no e 0244 77 42 82 0244 77 42 82 0500 7272 15 0500 7272 15 0245 449592 0245 449592 ebuakwa agogo
pokuase mayra yare safo ne ewurade na wonam Dr. Tam da so obesawo ya yada se nyamishira papa nti wa date no 15 December obeche mu ne anwa ni TV nti shanon son yada Dr. Time da so ase na Franco Trading Enterprise phones papa efie ene ho open Nokia Samsung iPhone ene smart TVs tabletop fridges air condition Franco air condition ene CCTV cameras padia medofo trimeka ko Franco Trading Enterprise phones papa efie no ho na kokope wo de SCA Franco number no 0246422338 0246422338 and 05559939311 now on Franco Trading Enterprise for Eddie Enkomo Best Brain Publications so any woman who do no body abedwuma so ahodo nsia na wa hasese ye creativity and imagination wo student leadership dear wo citizenship critical thinking and problem solving so wo digital literacy the communication ni nyina ye nwoma worma tro ko a NACCA for worma giatum to bookshops BM ubowura ma so per Best Brain Publication books no bi and after 0507 200 0507 200 and 0504 200 Best Brain Publication tomorrow education today Dominion Herbal powder no na wonom no first thing in the morning and as a bra woni di no nya warm water no asa Dominion powder no bi di agum e boost your immune system nti yare bie no betimi abetena nipadua no so obedi so nkunim ti boost your immune system ne e bra wo di Dominion Herbal powder aye waduane no wuti a wonom wo ye bia no pa ene adwumra eboa yo Dominion Herbal ointment enso wo hona ba bie tutu wo ye ya waposo na wo di bi atwitwi call pharmacy chemical ne herbal shops bia mu ubenya Dominion Herbal powder ne ointment ne bi ato e de aye odwuma frɛ won 0543 158195 0543 158195 and 0249 591843 crime Repart Ventures Nana Boache Herbal Angels Herbal Shop ebi ho Ekus Pharmacy wo Assignment Little George Health Shop Wotema Kofo Duanso Gapson Pharmacy Delight Pharmacy Ohene Nana Herbal ene Owusko bi ene Central Market ne hwe animu Tony K Pharmacy wo suhum Achimodan so benya bi wona na ya Provision Store ene Kennedy Drug Store na so menyanso na Giza what 12 years eba forma untumi nyusu Dominion product and na oba wonyem ana breastfeed untumi nyusu Dominion for product no ebi nti ya shadow so happy birthday ko Emma Madam Charlotte oye deputy youth organizer MPP Tano North constituency ya hafo Liskopi and I wish you a happy birthday nti nyame show nyame nyo kese pa Adom praise ye be him Dr. Time da so Adom praise so we do won kra ya kwasi ada ya bra mebabe to be ma adwuma ye 470 oh okay eno ano no nyemi ti me hwe wonko ade do go baba meba ye to ni monko awo monko a mebabe ti your hank ni ready 70 Ghana who di nipa be 4 kan ho no problem wa wi kra ti ma invite doctor to so invite ko for 70 cities kwasi ada ya ena ye wuku ada ya wada efiada memenda kwasi ada ne ekọ so hin yi Perez dom heye jowulu okay nya yira kwan kura mate 3 no ugina ho 4 ne awram okay mate ure minim so do time so do da men ka 4 ne nkyerɛw Dr. Time da so do da wono 4 na wote ho na mete ho okay eno ano no mesra mommra nanatiwa so ntime mma ya hwe wa obetumi aba no mommra na enye fe ntimidi si ha asamidi ka kwasinsia to aso wi o man hene kwabna sante de pese mo no ma yeda se